gonna do this. I told them I need my... Ni imwe muri filime zikunzwe cyane kandi ziri kurebwa cyane ku isi kugeza ubu. Slow ubwo yari imaze kujya hanze nyuma y'icyumweru kimwe gusa kuri Netflix, yise iba iya mbere aho yarebwe n'abarenga miliyoni 25. Yayikurikiraga Slow yari yikubiye kuko iyi yari ifite miliyoni 5 gusa. Reka tuvuge kuri iyi filime niki cyatumye ikundwa cyane kandi n'ibiki by'ibanze wamenya ku bakinnyi bayo b'imena, barimo nk'uyu wakinnye yitwa Janaya, ukinnye igihe kinini muri yo, akaba n'umugore umaze kuba icyamamare muri sinema ku bw'ubuhanga bwe. Ikaze aho uri hose tuganire kuri Slow ndetse n'abakinnyi bayo b'imena aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye Bizimana Dani. Slow ni filime yagiye hanze ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2025. Ibarizwa mu bwoko bw'izitwa psychological primal drama films, aho yanditswe ndetse ikanayoborwa n'uwitwa Utayirebye, usanzwe yandikaga ndetse akanayobora za filime zikunze kwibanda ku buzima bw'abirabura. Slow yakinwemo n'abarimo Hinson, ari nawe ikina yitwa Janaya, ikinamo na Sherpa ndetse na Tyra. Ikimara kujya hanze mu cyumweru cya mbere cyayo, Slow yarebwe n'abarenga miliyoni 25 mu gihe gito gutyo. Kugeza n'ubu Slow iracyari muri filime kuri Netflix zirimo zirarebwa. Iyi filime yakunzwe mu buryo bukomeye kugeza na n'uyu munsi, ikaba ikiri kugarukwaho hirya no hino. Slow yakunzwe mu buryo bukomeye kuko yerekanye ubuzima ababyeyi b'abagore bafite abana bakunze guhura nabwo barwana kugira ngo abana babo babashe kubaho mu buzima bwiza. Irekana kandi ingaruka ababyeyi bakunze guhura nabo kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza, ingaruka zishobora kugeza ku mibanire yabo n'abandi bantu, zikagira mu kazi kabo ndetse no ku mitekerereze. Ndetse na Jana uko yatekerezaga ko umwana ari muzima kandi yamaze kwitaba Imana, ibyo byose byerekana yuko byari byamugeze kure, maze kwiyakira bikamunanira. Slow yakoze benshi ku mutima kuko uretse abirabura bo muri Amerika ibi bikunze kubaho n'ahandi henshi ku isi. Ubuzima Jana yabayemo muri iyi filime benshi nkayo bakunze kuba baburimo. Nanone ino filime yerekana uruhande rw'abana bakunze kurerwa n'umubyeyi umwe, kuko uyu mwana nubwo yaba yarageze kuri byinshi nyamara igikomere kiba kigihari. Ibyo byose bigaragaza uburyo Detective Raymond yari ameze. Nubwo yari afite akazi keza kandi anabayeho ubuzima bwiza, ntago yabashaga kwisanisha na Janaya. Utayirebye yanditse iyi filime ndetse akanayiyobora. Benshi bagarutse ku buryo yavuze ubuzima bw'abirabura mu gihe gitoya kandi akabikora neza. Nubwo yashimwe cyane na benshi, hari n'abandi batabuze kumugaya bavuga yuko ubuzima bubi bw'abirabura ngo yabwungukiyemo. Gusa ibyo ni ibintu bisanzwe kuri filime nyinshi zakunzwe kandi zikarebwa, ntabwo habura ibitekerezo bitari byiza ku bayirebye. Noneho muri aka kanya ni iki wamenya ku bakinnyi bayo b'imena? Duhereye kuri Jana, y'ubundi amazina ya nyayo yitwa Hinson. Yavutse tariki 11 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1970. Avukira Washington DC. Mama we ni Bernice Gordon, nawe se akaba Lawrence Henson. Nubwo ari nyinshi muri role yakunze gukina ari zerekana ubuzima bw'abantu banyuramo, nyamara mu buzima bwe yabayemo ntabwo bwari bubi cyane. Dore ko yakunze kuba hamwe na nyirakuru ubyara nyina. We nakunze kuvuga ko akenshi yamufashije mu mwuga we. Uyu nyirakuru witwa Pasi Parrot yanakunze kenshi kumwerekeza mu bintu bijyanye n'umwuga we. Henson yakuriye mu muryango Katolika kandi akura yigishwa ko atagomba kwibagirwa aho afite inkomoko. Ibyanatumye yitwa amazina y'igiswahili ariyo Taraji bivuga ibyiringiro, hamwe na Penda bisobanuye urukundo cyangwa se gukunda. Ibyo biva ku kuba igisekuru cye cyarerekanye ko afite inkomoko mu Bamasayi bo mu gihugu cya Kenya. Henson ufite inkomoko mu gihugu cya Kenya yize amashuri menshi kandi meza, aho yize Oxon Hills muri Maryland, arangiza amashuri yisumbuye. Nyuma yaho aza kwerekeza mu ishuri rya Carolina University, aho yize ibijyanye na electrical engineering. Gusa nyuma yaho gato kubwo gukunda ibijyanye no gukina filime aza guhindura, maze yerekeza muri kaminuza Howard, aho yagiye kwiga ibijyanye na drama. Iki gihe yakoraga muri Pentagon, aho iki gihe aka kazi yari afite kandi amwemereraga kwishyura amashuri. Mu bijyanye n'umwuga we, uyu mugore yatangiye gukina filime mu mwaka w'1998. Turaji yahereye muri filime yitwa Street Height, maze muri 2005 atangira kwamamara ubwo yatangiraga yigurisha muri filime yitwa Hustle in Flow, maze nyuma yaho muri 2008 akina yitwa Queen muri The Chorus of the Dangerous. Katerina Johnson yitabye Imana muri 2020 afite imyaka 121 y'amavuko.
Muri 2001 Taraji yagaragaye muri filime yitwa Baby House, agaragara muri Characteriki muri 2010, agaragara muri Think Right Man muri 2012, agaragara mu yitwa Kwimoni muri 2018, agaragara muri What Men muri 2019, The Best Enemy muri 2019, agaragara kandi muri filime yitwa Karapapa muri 2023. Uretse filime Henson yagaragayemo, ahubwo yanagaragaye muri TV series. Izi ngizi nazo zagiye zikundwa zirimo nka Passion Interest, izi ikaba drama ya CVS yagaragayemo kuva muri 2015 kugeza muri 2022, yagaragaye muri Kukubwira muri drama ya Fox yakunzwe cyane yitwa Empire n'abantu benshi cyane bamukunze. Dore muri Empire namuhesheje igihembo cya Golden nk'umukinnyi mwiza w'imena. Muri 2019 Taraji yahawe inyenyeri muri Hollywood campaign, maze ibyo bikomeza kwerekana ubuhanga ndetse n'ubwamamare bwe n'ubudahangarwa yakunze kwerekana mu mwuga we ndetse n'ibihembo yahawe. Muri 2016 na 2024 ikinyamakuru The Time cyagize Taraji umwe mu bantu 100 b'indashyikirwa ku isi. Kugeza ubu benshi batekereza ko iyi filime yitwa Slow agaragayemo nta kabuza rimwe mu zabimuhesha ibihembo. Mu buzima bwe bwite, mu mwaka w'1994 yabyaranye n'umukunzi we bari barakundanye kuva mu mashuri yisumbuye, aho babyaye umwana w'umuhungu bakamwita Marcel. Gusa ariko nyuma uyu mukunzi wa Taraji William Dramar yaje kwicwa muri 2014. Yigeze kuvuga ko umwana we yarenganyijwe mu muhanda kubwo ko ari umwirabura, nyamara amashusho aza kwerekana umwana we atuka polisi afite urumogi n'ibindi bitandukanye. Ibyo byerekana ko ari we wari uri mu makosa. Taraji Henson yaje gusaba imbabazi, avuga ko ibyabaye ari amakosa ku ruhande rwe, ndetse anasaba imbabazi umupolisi umwana we yari yatutse. Ni umwe mu bantu bakunze kugaragara mu bikorwa byo guharanira uburenganzira bw'ibisimba, aho ndetse mu 2017 yavuze ko abaye mu vegan atazongera kurya ibikomoka ku nyamaswa. Muri 2018 yiyemeje kubana n'umukinnyi w'umupira Kevin Hedini, gusa muri 2020 aza gutangaza ko ibyabo bitigeze bikunda. Uyu mugore ni umukristo, ndetse kenshi akunze kuvuga ko ibyo akina kenshi abanza kubisengera no kubibwira Imana kugira ngo Imana ibashe guha umugisha ibikorwa bagiye gukora. Benshi batekereza ko role nka Janaya muri filime yitwa Straw ari indi role izamuhesha ibihembo bitewe n'uburyo yakunzwe ndetse n'uburyo agaragaza ubuzima bw'ababyeyi barera abana babo bonyine, abazwi nk'abasingle mothers. Undi mu bakunzwe mu bagaragaye muri no filime yitwa Straw ni Detective Raymond. Uyu nguyu amazina yose ni Tayana Mesha Shakira Taylor, gusa ariko bakunze kumwita Tayana Taylor. Yavuze ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1990. Ni umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, umukinnyi wa za filime, umumurika mideli ndetse akaba n'uyobora amashusho y'indirimbo z'abahanzi. Tayana Taylor yakoranye n'abahanzi batandukanye mu mwuga we kandi bakomeye, harimo Kanye West, Dore, Byose, Kendrick Lamar, aho bano bose yababyiniye mu ndirimbo bamwe, abandi akazibandikira n'ibindi. Taylor nawe yakoze indirimbo zanakunzwe cyane zirimo nk'iyitwa Google, yagiye hanze 2008, ndetse akora alubumu zagiye zikundwa. Muri 2010 nibwo uyu mugore yagaragaye mu ndirimbo Stop There, Hop Coming, nyuma aza kugaragara muri Big Family muri 2011. Mu ma TV show yagaragaye muri Star, iyi ngiyi yagaragayemo kuva muri 2017 kugeza muri 2018. Yagaragaye kandi muri Come to America iyi muri 2021. Taylor we ni wari umugabo we Iman, bari bafite ikiganiro kigaruka ku buzima bwabo bakoze kuva muri 2020 kugeza muri 2023. Muri 2023 kandi yagaragaye muri filime yitwa The 1001. Iyi namuhesheje ibihembo bikomeye cyane, byatumye akomeza abona n'izindi role muri filime zagiye zikurikira. Undi muntu wakunzwe muri Straw ni Nicole, uyu akaba manager wa banki, amazina yitwa Sherry Yvonne. Akaba yaravutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1967. Ni umukinnyi wa filime, akaba nyayurwenya, akaba umwanditsi w'ibitabo ndetse akaba n'umunyamakuru, ari nabyo azwiho cyane. Yagaragaye mu biganiro byakunzwe cyane nka Review, ibi byanamuhesheje ibihembo bitandukanye. Yagaragaye mu biganiro byakunzwe nka Review, ibi byanamuhesheje ibihembo bitandukanye. Yagaragaye kandi mu bindi birimo nka The kuva muri 1999 kugeza muri 2001, Sherry kuva muri 2009, Trial and Error kuva muri 2007 kugeza muri 2018, ndetse na Mr Iglesias kuva muri 2019 kugeza muri 2020.
Muri filime ya Straw uyu yakina ubumuga yitwa Sympath. Mu buzima busanzwe n'umunyarwenya ukomeye muri Amerika uwamamaye mu myaka itambutse. Uyu Yose yahuye na stroke muri 2020 gusa abasha kurokoka na nyuma y'ubu buzima burakomeza, akaba afite imyaka 38 gusa. Arayivuga akina ari Tessa, asanzwe ari umukinnyi wa filime akanaziyobora, afite imyaka 37. Ingrid Thurman niwe ukina ari boss wa Janaya, yamamaye mu myaka ya kera aho yanatangiye gukina filime ari muto cyane mu mwaka w'1959. Mu buzima busanzwe afite abana 4, yabyaranye n'abagore 3 yashakanye mu bihe bitandukanye, akaba afite imyaka 78. Ngibyo rero ibyibanze kandi by'ingenzi wamenya kuri filime yitwa Straw ndetse n'abakinnyi bibanze bayigaragayemo. Ibyo bikaba ibyo twasabwe n'abakunzi bacu mu bihe bitandukanye. Wakoze cyane kubana nanjye muri iki kiganiro. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye kuri filime zihariye kandi zagiye zikundwa nk'ibisanzwe. Uri kumwe nanjye Bida ni DRILLE.